Ndabasuhuje bakunzi b'Ingenzi TV muri kumwe nanjye Spidio Habimana. Isezerano rya wasaka ryo kugeza amazi meza kuri bose muri 2029 ryibukije iryo yahaye Kigali muri 2015. Ikibazo cy'ibura ry'amazi kimaze ibyumweru kivugwa mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo ndetse no kuzenguruka ubona umurongo wabikoreye amajerekane cyogeye kwibutsa isezerano ryatanzwe na wasake muri 2015 ko Kigali itazongera kubura amazi ariko ntirisohore. Ndakwibutsa gukanda subscribe ndetse ukanafungura kunzogera kugira ngo ujye ubonera ibyo tukugezaho ukugihe. Uri kumwe nanjye Spidio Habimana. Mu gihe ikigo cya leta gishinzwe gutanga serivisi z'amazi meza n'isuku mu Rwanda wasake kivuga ko intego yacu ari uko muri 2029 abaturage bose bazaba bafite amazi meza ku kigero c'100%. Amateka agaragaza ko no muri 2015 cyari cyatangaje ko ikibazo cy'ibura ry'amazi muri Kigali cyari gukemuka mu mezi 9 ariko ntibyabaye. Tariki 8 Kamena 2012 ikinyamakuru Ingenzi Newspaper na Ingenzi Nyayo.com na Ingenzi TV cyatangaje inkuru ivuga ko abaturage bo mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo kugeza akarere ka Kamonyi amazi yuko yabuze. Akarere ka Kicukiro wagira ngo biracyari Kigali ngari. Igihe byari Ewasa icyo gihe yari ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'amazi, amashanyarazi n'isuku mu Rwanda. Iyo nkuru yagaragazaga ko abaturage bakoraga ingendo ndende bajya kuvoma amazi, abandi bakayagura ku bacuruzi, aho ijerekani imwe yari igeze ku mafaranga 300. Banavugaga ko niyo amazi yabonekaga yazaga nijoro abantu baryamye kandi ntamare igihe. Mu gushaka kumenya icyo ubuyobozi bwabivugagaho, umunyamakuru yagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa Ewasa kugira ngo bugire icyo buvuga kuri icyo kibazo, ariko ntibyashobotse. Tariki 16 Gushyingo 2025 ikigo gishinzwe amazi n'isuku wasake cyari cyarasimbuye Ewasa kijeje abanyakigali ko ikibazo cy'ibura ry'amazi cyari kugabanuka mu mezi 9. Mu ruzinduko rwa Minisitiri w'ibikorwa remezo wariho icyo gihe James Musoni ku ruganda rwa Nzove, umuyobozi wa wasake James Sano yavuze ko Kigali yakeneraga metero kibe ibihumbi 110 z'amazi ku munsi, mu gihe icyo gihe habonekaga metero kibe ibihumbi 65 gusa. Yatangaje ko kwagura uruganda rwa Nzove no kongera ubushobozi bw'izindi nganda byari gutuma nyuma y'amezi 9 Kigali ibona ibihumbi 120 metero kibe z'amazi ku munsi, muri iki kibazo cy'ibura ry'amazi kikaba gikemutse. Iri ryari isezerano rikomeye ryatanzwe nyuma y'uko abaturage bari bamaze imyaka bagaragaza ikibazo cy'ibura ry'amazi. Nubwo wasake yari yaratangaje muri 2015 ko kwagura uruganda rwa Nzove no kongera ubushobozi bw'izindi nganda byari gutuma Kigali ibona metero kibe ibihumbi 120 z'amazi ku munsi mu mezi 9, ikibazo cy'ibura ry'amazi nticyahise kirangira. Nyuma yaho bamwe baturage bakomeje kugaragaza ko hari igihe amazi yaburaga. Kuwa 6 Nyakanga 2026 abaturage batuye aho twavuze haruguru baratabazaga. Abaturage bavuga ko bari bamaze hafi ibyumweru 3 batabona amazi ya wasake, bikabahatira kuyagura ku bacuruzi, aho ijerekane ya litiro 20 yaguraga hagati y'amafaranga 700 na 800. Mu gusobanura icyo kibazo umuvugizi wa wasake group Robert Bimenyimana yabwiye Umuseke ko impamvu ari impeshyi yagabanyije amazi yinjira mu ruganda rwa Kanzenze bitewe n'igabanuka ry'amazi ku mugezi wa Nyabarongo. Yavuze kandi ko umusaruro w'amazi, ariko twongere tubisubiremo neza, ntabwo aho uruganda rwa Kanzenze ruri ari kuri Nyabarongo, ahubwo niko Kagera. Ahangaha dukosore n'abandi bose bajya bakora iri rikosa, ntabwo Nyabarongo iri hari Bugesera. Yavuze kandi ko umusaruro w'amazi uhabwa umujyi wa Kigali wagabanutse ukava kuri metero kibe ibihumbi 30 ukagera kuri metero kibe 22 ku munsi. Mu gihe asobanuraga ingamba zo gukemura iki kibazo, yavuze ko uruganda rwa Karenge ruri kuvugururwa, urwa Nzove narwo rukaba ruri kongerwamo ubushobozi. Yanashimangiye ko intego ya wasake ari uko muri 2029 abaturage bose bazaba bafite amazi meza ku kigero c'100%. Iyi iracyari Ingenzi TV. Ibi bigaragaza ko ikibazo cy'itangwa ry'amazi gikomeje gusaba ishoramari rinini no kwagura ibikorwa remezo uko imyaka ishira. Ku ruhande rumwe wasake ivuga ko hari imishinga mishya iri gukorwa izongera ubushobozi bw'inganda kandi igafasha gukemura iki kibazo. Nge ndacyari Spidio Habimana kuri Ingenzi TV. Ku rundi ruhande amateka agaragaza ko abaturage bo muri Kigali bamaze imyaka myinshi bagaragaza ikibazo cy'ibura ry'amazi, nubwo imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare NISR
igaragaza ko umubare w'ingo zigerwaho n'amazi aturuka ku masoko meza wakomeje kwiyongera. Ikibazo cy'ibura ry'amazi gikomeje kugaragara no mu bice bimwe na bimwe bya Kigali, mu gihe WASAC yizeza ko abaturage bose bazaba bafite amazi meza ku kigero c'100% muri 2029. Amateka agaragaza ko hari n'andi masezerano nk'ayatanzwe muri 2015 ariko ntahite asohora. Ibyo bituma amaso akomeza guhanga kwishyirwa mu bikorwa ry'imishinga iri guteganywa n'uburyo izashobora guhangana n'ubwiyongere bw'abaturage ndetse n'ikenerwa ry'amazi. Iyi ni Ingenzi TV, naho ndi Spiridio Habimana.